kaksaha chini kau thunai rono boke andar south korbu bisi monmon paratnya o thangnayo rono khamthami tri broni on yau bai tamo tingnuk no abo khamye broni application mai mobile jungro jaga wo chini MDC development fund bai 3 unit market stall tino ju inauguration kena ke ini mojuk ya jung dalak para sini omongku subdivision andaro dalak sabjun andaro arabo jung sini jomatia para wo Chudri office balukuroni office public hall tina aro kiha jung inauguration kiha au pabi ke chini bo BSM ru songsanai mtho bron boyes po jung kiha office ba public hall chini gor po jung inauguration kiha apone paimon ya go jung korbo business association office ba korbo website committee ni office arabo jung inauguration kihe bono paithau chini bo monmohon parano ge tini bo inauguration ba inaugural ceremony o ai loge paimai payu chini Omorpur zonal development committee ni honorable chairman bromna osiramria Omorpur zonal development committee ni vice chairman honorable vice chairman Monita Mohan Tripura chini honorable MLA chini ro 43 Bidhan Sabha Kendro ni Bumbuti taolas juno jorari pheme ha bimbo busy schedule meeting tongoni pandawo chini honorable MLA bo khaka hamya payu abini tinin bo salhani program mo sin logitre botongo locally social activists raw chini jetu zonal development officer Rotindo development botongo abike chini social activist Robindra Debrama ro korbunino botongo chini student yang botongo chini ro otro elakano naye bono kaham ke naikole tangrinai chini madam energy aro be joto kini phaimai phainai ro parani lukurono bo khaka hamya payo ang wish keu jebo dukan maye brau sustok pra kaham kiye ron social economic status kaham ke phalmaye tribo upgrade unthoi amprono bo wish keu khacha